Bueno, hasiera baten, partidu nahiko nahi arren, ez dau kapazidei gauki gure momentu honek aprobetxetako. Horre gonda momentu bat, bari ez, gu babea zuzondago gerne, eta ja publiku epizkatari oso jartzen da izan nagar, eta momentu hori nik uste da aprobetxe hon bizagase. Zezu oso aprobetxetan, gero etxeko taldiek, azken minutu horietan, bali gora gota, eta erdiraketak egin oso urrutitxik eta bar, eta aukerak sortzetxu, konarra sortzetxu, eta horretako baten, gola kontraetorriaku. Eta azerre, hori. Naiz eta gauzak ondoin, edo nire ustuz bintzet momentu askotan gauzak ondoin, horiz, ez dago aprobetxo momentu horiek eta ero kontraetorria. Bai, bisa esan pena, azkenean gure helburua beti da irabazte etortzen kanpo dan eta ezin da nien irabazi bentzat puntu bat peitzia hobi ezetzen da eta gaur espeetara puntoik eta claramente oso klarua oso triste bueltatu. Bai, bisa esan hori, konpetitzen da ondo gaiz, baina nola azkenean nahiz ondo konpetidu, importainen irabaztia da, ez gu irabazten esan edo taldiak egu baino beti txetxuela gauzak, eta ez da balio 70 minutu honitxian, bero ez gu irabazi. Importantiena gola sartzia eta hori gutzi bijau. Bai, biz esan etxean oso komo gabizet ditzen, etxetik kanpo hori, ondi goztu lortu puntuik eta taldia gogotzu dago, etxetik kanpo puntuatzeko, bakiomu Racineko partidua Santanderrekoa oso politxe izango dala eta arabe 3 puntuen bila jugo da. Sí, se escapa en minutos finales, un penalti eso, en minutos finales y una lástima porque el equipo ha luchado desde el minuto 1 hasta el 96 que ha durado y una lástima porque se me escapan el punto, los 3 puntos que podríamos haber conseguido fuera de casa. Sí, ha sido una buena actuación del equipo, hemos estado bastante juntos, bastante sólidos, diría yo, y se acaba decidiendo otra vez en una jugada al final del partido. Creo que tenemos que mejorar en esos minutos. Pero bueno, contento con el trabajo del equipo y con el esfuerzo de todos. Sí, tenemos otra lucha fuera de casa, no queda otra que seguir peleando por encontrar los primeros puntos fuera de casa y eso se intenta durante toda la semana y ojalá sea así.